Lijep pozdrav svima, dobrodošli na kanal Zlatna kuhinja. Danas ćemo praviti pekmez od šljiva na vrlo jednostavan i brz način bez puno truda. Evo kao što možete vidjeti, ja sam šljive već pripremila, znači očistila sam ih od košpica. Ovdje imam nekih oko 1,5 kg i najveća tepsija koja može stati u rernu. Sad idemo redati ovako fino šljive, da popunimo cijelo dno tepsije. Ovo vam je jako fin pekmez, brzo se napravi i šljiva kao šljiva naravno zdrava. Sad koliko su vam zrele šljive, toliko će vam trebati šećera. Ove su moje baš zrele, pa neće trebati puno šećera. Ja sam već uključila rernu na 250 stepeni i pećemo šljive oko 40 minuta do 45. Vidite, samo ovako fino poredajte. Kako ide brzo i lako. Nema potrebe da se pekmez miješa nekoliko sati. Ovo vam je jako brzo i jednostavno. Mislim da ćete poželiti da napravite, a bude baš onaj pravi pekmez. Evo, pogledajte, sve sam dno popunila. Sad ćemo samo odozgo posuti fino šećer. Za ove moje šljive neće trebati puno zato što su zrele. A i vi kad budete pravili, tražite baš da su ono zrele šljive. Eto, to je to. Ja neću više šećera dodavati. Sad šljive idu u rernu, da se fino, one će se pirjati oko 40 minuta, pa ćemo onda nastaviti daljnji proces. A i to je vrlo lako, ostanite uz mene pa ćete se uvjeriti. Evo vidite kako su se šljive fino ispekle. Ja sam ispekla ovakve 3 ture. Sad ću preručiti u šerpu. Vidite kako je to fin pekmez. Sad ću dodati one 2 ture što sam još napravila i ovo ćemo samo malo štapnim mikserom preći. I to je to. Pekla sam i 40 minuta, to sam vam sigurno već rekla, ali eto nije na odmet. Evo vidite, džem je gotov. Ja sam ga samo malo sa štapnim mikserom, ostavila sam malo da se osjete šljive. A još sam vam zaboravila reći, ako su baš šljive slatke, vi možete slobodno bez šećera. Neko voli da je manje slatko, neko više. Sve zavisi šta ko voli. Vidite kako je pekmez fin. Znači ide vruć pekmez u vruće tegle. I onda dobro poklopce zatvorite. I to je to. I džem stvarno može dugo trajati i ukusan je, uvjerit ćete se ako ga napravite. Idemo sad sipati u teglice.
Sada ćemo dobro zatvoriti. Da nema zraka ni mrvice. Na to morate obratiti pažnju. Jer ako se poklopci dobro ne zatvore, ako uđe zrak, normalno da će se pokvariti. I ostavite ga ovako da se lagano hladi. On kako se bude hladio, tako će se još malo zgusnuti. Eto, dragi moji, nadam se da vam se svidio i ovaj moj video. Probajte napraviti. Hvala vam puno što me pratite. Vidimo se do sljedećeg videa. Svako dobro i ćao!